ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye. Ni breaking news rero, na makuru atugezeho muri aka kanya, aho muri Uvira AFC M23 yahanuye indege ya Sukhoi 25 ya FARDC. Ni indege rero nihanuwe kuri uyu munsi, nyuma yuko n'ubundi twatumaze iminsi twumva yuko AFC nayo amato yayo yaratangiye gukorera mu kiyaga cya Tanganyika hariya muri Uvira, nayo yari yarashweho n'ingabo za FARDC. Reka rero iyi nkuru tuyive imuzi n'imuzingo twifashishije amashusho n'ubundi atandukanye yagiye aranga iyi nkuru n'ubundi nk'uko mwagiye mubibona. Ihuriro AFC M23 rero rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahanuye indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yifashishwaga rero n'igisirikare cy'iki gihugu FARDC mu kurigabaho ibitero bitandukanye. N'amakuru rero aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yemeza ko iyi ndege yarasiwe mu kirere cyo ku cyambu cya Kalundu muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajyepfo mu masaa 7 y'amanywa yo kuri uyu wa 26 Ukuboza 2025 igwa mu kiyaga cya Tanganyika nk'uko muri kubibona mu mafoto. Ibice bimwe na bimwe byagiye bizanwa n'amazi imusozi. Kuva rero mu gitondo cy'uyu munsi FARDC rifatanyije n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo byagabye rero ibitero bikomeye ku barwanyi ba AFC M23 byifashishije rero indege zirimo izitagira abapilote n'imbunda ziremereye. Abarwanyi ba AFC M23 rero bagabweho ibi bitero nyuma yo kuva muri centre ya Makobola ku gicamunsi cyo kwa 25 Ukuboza nk'uko rero twabahaye inkuru mu makuru yabanjirije iyi ngiyi. Ingabo rero za RDC na Wazalendo byahise bijya kuhagenzura rero kuhagenzura nk'uko abaturage baho babyemeje. Ingabo rero za RDC zagabye igitero ku cyambu cya Kalundu kiri ku kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'umujyi wa Uvira, aho rero abo bivugwa ko ubwato bubiri rero bwa AFC M23 bwarashwe n'abarwanyi bari baburimo bahasiga ubuzima. Drone z'intambara z'ingabo za RDC kandi rero zarashe ibigo bya AFC M23 birimo rero icyakala muri teritwari ya Uvira, hahoze rero ikigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Sukhoi rero 25 yarasiwe mu kirere cya Kalundu, yari imaze kurasa inshuro 3 mu bice rero bigenzurwa na AFC M23 kuva mu gitondo. Bivugwa ko abantu babiri aribo bayirimo baguye muri Tanganyika barapfa. Andi makuru rero yemeza ko iyi ndege ariyo ingabo za RDC zifashishaga mu bitero zimaze iminsi zigaba mu bice bituwe n'abanyamurenge muri komine ya Minembwe no muri Birindi no mu bindi birindiro by'umutwe twaje intwaro wa MRDP twirwaneho. Iyi ni indege ya kabiri rero yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 igisirikare cya RDC rero gihombye. Iya mbere rero cyayambuwe n'abarwanyi ba AFC M23 ubwo bafataga umujyi wa Goma n'ikibuga cy'indege cyaho mu mpera za Mutarama 2025 tariki ya 6 Ukuboza mu kiyaga cya Tanganyika. Havuye rero indi ndege ya kajugujugu yarimo rero abacanshuro n'abazungu. Umwe arapfa rwirwaneho yasobanuye ko ariyo yayirashe kubera ko yari ikomeje kurasa abasivile. Reka rero dukomeze rero tubakurikiranire iyi nkuru, nyuma rero turaza kubabwira idonido cyangwa se tubabwire ibyemejwe ndetse n'ibyaranze iyirigwa ry'iyi ndege. Nyuma rero yuko tubagezaho iyo nkuru yari breaking news, reka tubamenyeshe yuko
Mu nkuru n'ubundi twatambukije, Ndayishimiye yemeje ko imipaka y'u Burundi na RDC izafungurwa ari uko amahoro yagarutse. Ni perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yatangaje ko imipaka y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izafungurwa mu gihe amahoro azaba yabonetse mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Burundi rero bwafunze umupaka wa Gatumba n'uwa Vugizo ubwo rero abarwanyi b'ihuriro AFC 23 binjiraga mu mujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza, nyuma rero yo gufata ibice byinshi byegereye Burundi birimo Kiriba rero, Ruvungi, Rubirizi, Sange na Katogota. Bwasobanuye rero ko bwafashe iki cyemezo mu kubungabunga umutekano wabwo mu gihe rero ibice byo ku mupaka bigenzurwa na AFC 23 yahanganye n'ingabo zabwo mu ntambara yo mu burasirazuba bwa RDC mu byumweru bishize. Umuryango rero Paxem uharanira impinduka mu myumvire y'abarundi ugaragaza ko icyemezo cyo gufunga iyi mipaka cyahombeje cyane Burundi mu rwego rw'ubukungu, kuko mu bikomoka muri iki gihugu bijya mu buhanga cyangwa se mu mahanga harimo ibirenga 60% bijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imibare rero ya Banki Nkuru y'u Burundi igaragaza ko mu mwaka wa 2024 iki gihugu cyohereje mu mahanga ibicuruzwa bipima toni ibihumbi 135. Muri ibyo rero harimo ibipima toni ibihumbi 69 byoherejwe rero muri RDC, kandi byinshi byanyuze ku mupaka wa Kavimvira. Mu kiganiro rero n'abanyamakuru n'abaturage cyabereye muri stade ya Muramvya mu ntara ya Gitega kuri uyu wa 26 Ukuboza, Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko Burundi butizeye umutekano wabwo mu gihe ibice byegereye umupaka wabwo bikigenzurwa n'ingabo za AFC 23. Uyu mukuru w'igihugu kandi yemeje ko Burundi buri guhomba cyane kubera ko iyi mipaka ifunzwe, ariko nta yandi mahitamo bufite uretse gusa kubungabunga umutekano wabwo. Mu magambo ye aho yagize ati amagara aruta amagana. Perezida rero Ndayishimiye yatangaje ko Burundi buzafungura imipaka mu gihe rero amahoro azaba yagarutse. Mu magambo yiwe ubwo yaganiraga rero n'abaturage ndetse n'itangazamakuru uyu munsi tariki 26 Ukuboza 2025, yagize ati dufunguye rero umwanzi akinjira abenegihugu bagatakaza ubuzima byamara iki? Ni byiza rero gutegereza ko amahoro agaruka, kandi ko afite icyizere ko amahoro azaboneka vuba cyane. Burundi rero buhana imbibi n'ibihugu bitatu, imipaka yabwo ifunguye n'ibihuza na Tanzania gusa kuko bwafunze ibuhuza n'u Rwanda kuva muri Mutarama 2024 ku mpamvu bw'isi z'umutekano. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ayandi.